Anyang aking din! Si kamot la kay Bursyaw. Bagbagaman mo ti anak mo. Apa tiyan ako, Dominga? Apay, saan nga ta mabaen at ila ipupus na iti Facebook? Anya, panagkunak. Awam mo, tinakababayin ka na gini, pupos na. Sanay Anya nga awan, katno ti ila ipupus na? Minuminuto nga da post na iti Facebook? Si kaki di mo, Dominga. Nilay ka nga main, kalayon nga, garamay diti content na. Isu nga nanusan yung lanta ka di, aboy-buyain. Awan, tinasaya at amabuya ka na kiti pupus na kunaktumat. Ay, nonsense! Sapay nakapublic na kiti pupus na makit-kita ti kadwan. Nuhusak nga man Awan, di parikot ka niya. Di ko namkit di. Na? Konsentidor ka game ni so akasta. Anya? Isu nga uray sada na saya at tiar aramidan ti anak mo. Suportado ka lata, loko! Anya? Mabitlangan di Dominga. Anya ka diti parikot yo kanila kakabsat ko. Apay si kakabsat na. Saan ka kadi amabaen? Iti kasi nga aramid na. Anya nga ruti mading aramid na makikita yo, ande. Minuto nga agpo-post iti Facebook. Di kad nakababaen. Anya? Dayta ka dilang ti parikot yo kingkuana, ande. Katuan, sapay nakapublic amin a post na. Makit-kit at ikadwan. Naimbag pa iti anak ko, ta saan nakasta? Antay? Ni Magda nga anak ko, kat nakalak ti profile na. Amo na ti privacy na. Saan akaslay ti kabsat mo, nga amin mo na mapaspasamak iti biyag na kat aramida na content. Ay, anya laki din. Day talaga ayam ti parikot yo kingkuana, ande. Una yan. Bagbagam, ti kabsat mo. Saan na nasaya ti kasingar aramida na. Ibagam at tuladan na ti anak ko ani Magda. Amo na ti privacy na kunak manan. Ay, nako! Diyak to pa'y pagkibibyangan ti biyag da magdakon ti inana. Ngam apay mo, dayjay abakit. Problema na amin na makita na. Di ka lata baybayan, lay ka. Uwan kami, bayam lata natin ko. Ituloy mo lata ta, garami di ti content mo, iti Facebook. Di kagpaabak nun yaman ti bagbaga na iya bakay. Anya lakit din. No ti panggap na kat pagsasawanak tapno maupayak. Kat isardong ko tagaramid iti content ko. Ay, nagbidot da jay abakit. Husto ka, iti day ta anak ka. Mayatak, iti day ta ngayon baga. Nakuna na nga ron. Nga apay ka no asaan mo atulado ni Magda nga anak na. Ha? Anya ko matitulado ka ni Magda? Manong Ray? Tuladam ka no, ngaputam mo na ti privacy na. Nakalak profile ka no iti Facebook. Una yun ang nakalak sa profile? Salbag? Nakalak profile ang nakapublic mo, ti puppets na. Ha? Anya ka din dahil sa ibagbaga pa nakaw. Puno ti ibagbagak, tatang. Manong Ray. Amo mi amin nga agbabarkada ti may papan iti aramid ni Magda nga anak na. Anya? Siguro, iti makabulan. Maminlimaw noon nga agsukat iti lalaki. Anya lakit din. Anya ngay nga ro ti Serbina ang nakalak sa profile. No nakapublic mo ti puppets na. Yak! Ew! Kaya't yung asawan, binagbaga nyo dahi jalay ka nanang. Saan nga iso mismo ti binagaak? Idi damaw, ti ama na tinangibagaak ngam konsentidor mo ti loko. Anya? Iso nga di nasabat ko manan ti kabsat na ani Ray. Ay kat, imbagak manan Imbagak, abagbaga na ti kabsat na. Tasaan una yan nakapublic iti Facebook. Kunamat lang no celebrity na jalay ka. Minuminuto matan nga agpupos iti Facebook. Napasikat unay. Day tangarod kat.
Imbes abagbagaan mat ni Borsyo, ngamsaan mat, konsensyon na mat ti anak na. Bayan nyo latan nanang, tinapatagkat sa anak kakasjay. Aywan, pangaasim anak ko, tasaan mo kumamot at tultuladan dayjay. Ay, nakababain. Iti ka ano man, saan ko tuladan dayjay alay ka. No isukat na kapublic amin ang post na, ay siyak saan? Amok ti privacy, iso nga ultimo profile ko iti Facebook, kat nakalak. Ay, unay kan friendship. Anya lo unay eti parikot yung agi na iti daya alay ka. Kasanumot nga min, iso lang nga, iso ti makikita iti Facebook. Kit vlogger nga ron. Anya ngay, aga ka na talaga ti content na ah. Makauma, kunaktumot. Apay, saan ang makadlaw? Iso lang din nakapublic ti post na katatayo magkakabatch. Kaduan ka na tayo kat nakalak ti profile na. What? Katuan mat, di la mabain, aro pa nala ka na, hindi karalabas. Ay na, friendship. Saan natamot abibiyangan ni Laika? Iso abay-bay amlatan ah. No di mo kaya makikita na iti post na. Free to unfollow. As easy as that. May saka mat? Abay, kanunungan mananday dya babae. No, sana kasta. Ngam di bagbagak laang. Saan na ta pagibibiyangan? Isungawan karbangan ta, makibiyang iti biyag na. Anya laki din. Itay ka pa'y ngagsirsirip di tatawa, ading ko. Kita umamin ate aday jay waiting shed anak kalinong. Nagsayat at talaga dajay ang Magda. Ha? Ni Magda nga anak na Andy Dominga? Wen, kita umamin Ne, ayun nagpaiso ah. Imbes nga da ni Luis a boyfriend na. Nga makisinsinayat pay lang iti sa bali. Asino ay ati kadwa na waiting siya. Tilakay anabayag nga gararam ken kuana manong. Tinutupan na, taado nga min kwarta na dayjay alakay. Ay, oo na yan. Apay, saan nga umdas ti sweldo na nga ta? Iso akastandar aramidin na. No agsasao, nakalakt ka no ti profile na. Kaputa amo na ti privacy, ako na ti inana. Ngam nakapublic mo ti puppets na. Ew, kunak manen. Anya lakit din. Hoy, si Kalay ka. Apay, saan ka ka di mabay ni di aramid mo? Si Kala, si ka di makikita iti Facebook ka na. Apay, Magda? Anyaya nga min ti parikot mo kanyak? Amin kami, nakalak profile. Ngamsi ka, amin ang post mo, nakapublic. Danga, Anya? makikita ti ado at tao. Nakababay nakit ti. Tapno among anya, awan serbi deta nakalak a profile mo iti Facebook. No nakapublic mo deta papits mo, maawatam. Anya, hoy lay ka. Dak kaya ti tatabas tingiwat mo ah. Apay akas tamot ang ti bagbagam. Oh, anya, napaisuan ka, kasta ka di? Wen, konam, kaputapod no ti ibagbagak. Ha? Kundila ka iti profile mo, kaputa kayat mo ti privacy. Ngam neta papits mo, awan privacy na, nakapublic mo't salbag. Saan ka ngaglablabas iti panagsasaw si Kalay ka? Addan to aldaw mo kunak tomat. Adan tulad ta, no adda, awan bubot ngak. Taam mo, nga awan dakes, nga inaramid ko ken ka. Maawatam. Ay, katawa malatan. Si kakit di mo. Ay, anya. Itay ka pa ako man natawa ah. Ma-offend akon kan ka. Ay, napaka-asim. Tasan ka kuma-off-offend? Imbis sa ma-offend ka, amerisam ki di apod no, timbaga nila ikaking ka. Ha? Kan maysa, basol mo lang amin, no apay akas di timbaga naging ka. Kaya't mo asawan. Dayjay pa alay ka ti kanunungam nga may di siya kagayam mo. Una ikan?
Saan mo takasta? Di makunaklaan, gusto ni Laika. Kanahan mo nga ibaga nakalak ti profile mo. Gaputa kaya mo ti makunkun na privacy. Nga mapingar na nakapublic ti silepit mo. Anya? Ay na, may sakamat. Kung naklaki din na pudno, kagayam. Ngam saan magayam? Salbag kide. Ay na, awan maramida, gugurayan nak Magda. Tinapatag, kat na ibagak ti kayat ko nga ibagaking ka. Anya? Gusto ni Laika kunakmanan. Isasakbay mo adilawin na kititatawa nakapublic ti posda akong kunam. Ayos lang dagijay. Kaputa mo da nga private ti silepit da. Sa nakasking ka nakapublic. Ngam kundilak profile. Nalaki din. Bagam day tagin ko na, aling ko. Naimbag man saan nakatinong pa. Ay, padason na ah. Jack laki di makatupol no siyak ti tinungpana. Ay, yan yung laki din. Di kalat na binaybayan eh, naring ko. Ay, no. Marwan mo to ni ti kasjay nga aramid na. Jack mo pakibibiyangan no anya dagiti popost na iti Facebook. Ngam amin na post ko, pakibiyangan na. Barang nga nga ron, nagnakaw man na dyan babae. Patsyung, nag-post ko ti rupa na dajay. Kundi lak profile tapno kano ada privacy na. Ngam nakapublic mo, ti puppets na. Anya laki din na nakapublic a papit siya na ya. Kat isumat, iso ti kanayo na ngaming ibaga kanyak. Nakalak kano tapno ada privacy na. Tidang nga. Ay, gusto na rin ka. Bayam latan. Tinapatag, kit na ibagamon day takin ko na. Agbain mo't siguro, naring ka. Adan tulat aldaw na day babae. Adan tulat ta. Nay, anya ka din di mapaspasamak kan ka anak ko. Itay ka pa, ngagsasaong agmay-maysa. Day alay ka nanang. Ha! Adan to aldaw na kunaktumat. Apay, nagapa kayo ka day. Wana nang, ibagbagak lang asana na saya ati aramay din na. Nga amin kat i-post na iti Facebook. Ngam sa bali mo dun ti bagbaganan. Anya. Apay, anya at imbaganakan ka. Ay basta, makapasayar iti panunod kan Rick na ti panagsasao na day babae. Kas iti nakunak, adan to latal daw na kunak manan. Ala, bayam takasaritak day alay ka. Nanguruna ti amana. Wan man nanang, nukasapuran atong pangyo latan. Marwam ti okay sa ba? Talaga nga wan nagdumaan da nga gama. Sa bagay. Kasjay nga may di aramid ni amana. Iswasaan na nakaskas daaw. Akas jay mat nilay ka nga anak na. Ay, anya lakit din. Among bursyo. Ay, saan pa? Dominga. Talagang awan nagdumaan yaw nga gama. Ha? Kaya ka din na tagay bagbagam. Nagalas at talaga ti ugali day nga anak mo. Aguray ka man, Dominga. Mabait lang. Sino ti bagbagam? Asino pa ikuma, no sana day alay ka. Anya? Imbes sa pagsayatan natin imbaga ni Magda nga anak ko, pinagsasawan na kidin ti anak ko. Sigaw ni ti anak ko. Sana pinagsasawan ti anak mo. Imbaga na lang ti pudno. Anya ko matipod no, itinaibaga na alaman. Ti anak mo nga main. Amin na post ti anak ko iti Facebook. Pakibibiyangan na. Bagaan na pa nilay ka na. Piyakan ti anak mo. Tanakalak ti profile na. Anya? Ngam tinsong bat ti anak ko. Nakalak nga agpaiso ti profile na. Ngam nakapublic mo ti papis na. Mawatam, Dominga. Ay, Jack lakit di kaya tinangag ko ah. Ay, talaga saan mo abagustuhan ni nagagmaw. Ngam isaw, tipod raw. Iswa pagbagam ti anak mo, Dominga. Amo Magda, no adala ko mangiwat ti daga. Mas kayat ko pa'y kit day, alum nag itinagtakderak. Gapu iti babain ko kadag iti tattao. Nanang, awanan ka iti bain. No saan nagapo kinila kay Bursyaw. Dakpay na amuan nakasta ti aramid mo. Nanang, saan mo't apod mo dayta? All bad!
Di naksungbat-sungbata na kasta. Ang mga nuan niya pati maramid ko kan ka. Nanang, ikarit nga agbalbaliw akon. Ay rumbang lang. Kung dinilaw ka, kinilay ka. Ibagam nga awan babain na. Kaputa amin na post na iti Facebook at nakapublic. Ngam si kamot gayam ti mas nakababain. Nanang, kung dilak profile ka, nakunam kanya ka na aramid mo dayta. Kaputa kayat mo nga da privacy iti biyag mo. Ngam dayta, kat nakapublic mo't gayam. Salbagkit day. Saan kumot ngayon gagara, nanang? Sardangan nak magda. Ang mga nuan niya pati maaramid kukan ka. Oh, anya, Auntie Dominga. Da kayo ti mababai itaga po itinaamuan yung arami ti anak yu. Ha? Haday ta, maamiris yu ita na saan anasayati na dilaw unay iti pada a tao. Anya? Dilaw kayo a dilaw. All ti mo pa nag-post iti contents iti Facebook, kat ikanyo iti dakes akay papanan. Anya nga ita. Laika. Pudno ang nakapublic amin na post ko. Ngam amok ti balor ko kas babae. Ay, Saan ang kas iti anak yu akong dilak iti profile na? Ngam nakapublic mo ti silipit na? Anya lakit din. anya? Hadayo amas nakababain ti aramid ti anak yu. Ngam ti ibagbagayo nga aramid ko. Sapay ko ma, tanalawa kada kayo ti kayat ko nga sawen, Auntie Dominga. Nay, nakarubot ka man ang nena bakit? Abay, ada man ang duty yaw, ita ijay night market, kadag iti kakadwam nga agmasmasahi ijay. Wan Andro, sana bali. Napakan kumatan dagiti anak ta. Paturugam tulatan ida. Sige nga rod bakit? Ala, ingka nga roday. Agan-anad ka iti ipapankin panagawid mo, hinton parbangon. Wan lakay. Agyaman na nga. Dinak ton orayan. Maturog kan tulatan. Rabiin to una yan, orayan nakpailaang. Sana balit adamot kanyak ni tulbak. Ala, wanin bakit? Ingka, antam na saan ka maladaw? Sapay traffic nga oray rabiin. Sige nga rod lakay. Ina ko na. Umay mo, isarati ridaw. Masahe! Masahe kayo dita! 150 laang, iti 20 minutos. Dito'y kayo kakabsat. Talaga ang naglaing ka nga gayab manang nena. Kuma, si Kati Kanayon nga ag-secretary ito nga siyak ti ag-duty dito eh. Masapul nga gayabak. Tapno ada masahe nyo. Tapno ada gun-guna tayo nga mapuypuyatan dito. Unmut kit di amanang, alagarod, agayab kapay, tapno ad-ado pay iti masayin mi. Wan aay mi. Masahe! Masahe yun dita! Masahe ma'am, sir! Agpamasahe kayo na nabannog kayo na magbagnang at paspasyar. Ag-relax kayo pa, mga madam! Nakado tayo man nita kakadwa. Kuma, kanayo na kasoy. San ka di kakadwa? Wan nalaing aming agayab iti customer ni nena, iso nga ado iti nagpamasahe ka na tayo. Alang Ruden, inta na mi. Mabiglaan. Ipalungan ko pa iti taxi dagiti dadto makakadwa tayo. Kalpasan na, agigidan tayo ito nga agawid. Sana bali, malabasak mo't laang dagiti paggiginan nyo. Ay, da kami latan. Mapan kami pa yung mga kanya mi. Sakbay nga gawid kami. Anya laki din. Sige nga rod. Inkamin. Makaamo kayong arudan ang paniti panganan. Sige, mapan kayo latan ka damanong JC. Umay kan manang imi. Mapan ta pa yung mga. Sakbay nga, itulod ka iya balayo. Manganta pa iti paborito ta aguto. Okay Manuel, sige manang nena kang kakadwa. Into maminsan tumanan na pa nag-duty tayo. Nay, kunak manuna puyatan ka anak ko. Apay ngay nga da ka mo dito kusina nga agkap-kape. Wala nang, inton madamdaman ton ti panaturog ko. Agluto ak pa iti pangarmusaran tayo. Nang runa ti asawak kang dagiti anak ko. Masapad na pa yung mga panag-eskwela. Kung nagtrabaho mo't niyan doon nga asawak. Mala, ingkakat maturugan. Siya akong ti agluto. Ituloy ko ti aramidam.
Ingka ginanaan ta mga no agsakit ka no kanayo nakasta. Ay, sige man nga ron, nanang. Ay, anya lakit din aya. Nasapak mo't kumaan nakawid iti balay no sa anak ang nakakita iti alalya. Anya, talagang sa makaturturog ka, anak ko. Kasano ko ma, anak ko ng mga alalya tinakitam. Sigurado ak nanang, alalya dayday. Alalya iti parbangon. Ay na, aglalauken ti bagbagam anak ko. Alaki din, ingka maturugan. Siya kon ti mangituloy ti aramidam. Nyalakit din nanang, amok pa'y lang ti sasawak. Ngam sige man nga ron, da kayo pa'y lang ti mangituloy ti aramidak. Sana bale, malutluton ti sidaan ng insaan ko nanang. Iturog ko labit. Kalpasan na, aglabakan agdalusak ton di ti balay. Wan anak ko, ngamin ka pa'y maturog, tapno makain na nakamot. Siya kon ti makam mo ditoy, parang buwatak to, dagiti apo. Bakay, ada ka di duty mi dyan night market in ton rabe. Awan lakay, ni Mercy ti akin to ka. Apay ka di, aday paramid mo lakay. Awan mo't kid di bakay, di na magkulaan. Amangan nga min duty ka manahin. Idinto tag sa saruno asikat inapnapan. Di ka di madanagan lakay. Mariknak mo't kat no jakon ka bailan. Kaya't ko lang amin ti makatulong ken ka. Iso makijut-juti ak kadag iti kakaduak nga agmasmasahe. Maawatan ka bakit? Ngam, jak magkayat nga abosom ti salunat mo. Nang runakit puyat ti kalaban mo iti day ta trabaho. Wan lakay, laglagi pok dagita nga ibagbagam kanya. Kat di ka madanagan. Da kabuswan ti bagik nga mariknak adjakon ka bailan. Rumbang laang bakit? Kaasi mo dagiti anak ta no bilang agsakit ka. Wan ka di lakay, di nakpakadanagan. Kabailak da itoy. Massage kayo dyan! Massage! Ma'am sir, agpamasahe kayon! Pang-relax ka na diti saksa kayo, nabanbanog, nagpaspasyar. Ni, nagatong di pila ni na. Talaga naglenggong nga gayam. Agyaman ak Manuel. Manong Manuel gayam. Uray saan mo naawagan iti manong, nena? Saan na bali? Saan tayo matla nga ginadayo iti edad? Ha? Kasta ka di Amy? Sige nga ron, dito'y kayo pa ya. Ituloy yung tiyag masahe, tagayabak pa iti customer. Uray, agin na nakapay. Nagatindog pa lang di pila. Sana bali, nakasalang kami amin. Sa bagay magkiti Sige nga ron, ang tugawak pa ilang dito'y antilamisaan tayo. Si putak dagiti malpas tapno masukatan na dagos. At itog pa yung agpaiso ti pila. Ay, mi, apay ka diyan na kami suot ka. Pakitam dayta, si Ka-Amy kung kunam natakanyak, Manuel. Anya lagi din. Apay ka di manin. Ada ka di manin basol ko ka. Agsarita tanto laangan inton madamdama. Agsaka nakakanyak, Manuel. Makamu ka man langin. Basta siya, agmasayak lata. Kaputangan, narway ti customer ita. Apay ka din. Agin inarasas kayo dito Alakit din. Ang masahe kayo, daputan nagadudag iti mangayat nga agpamasahe. Wala na, adalain mga ka ni Manuel. Saan ka di, Manuel? Uy ngagpaiso ni na. Uray jak nawatan din, narasaas na. Uy latan. Nyalakit din. Madamdaman tong gabi na di pa nagistoryayo. Agmasahe kayo pa'y. Nadamag mo ka rin nena bakit? Di anya lakay. Nagapakano da ay mi, kanti asawa na, idi kalman. Apay ka no. Agim-imon sa kano, mismo nga inapa na ni bakit na. Nakita na siguro ti pananganday di na minsan aparbango ni Suakas Jay. Anya da ita, kasano panangan da iti parbaho na ibagbagam, bakit? Ay, kwala kay. Di nga panangan minuwalpas kami jay night market. Mangan, wano saan agkape kas jay. Day di gayam tikat ko asawan. Kasla da kaya tasawon na kitang ibagbagam, bakit? Ha? Awamot lakay. Nyalakit di. Kita bakit?
Diyak kaya may ramraman ka kadagiti madinga mararami dita a night market no daman. Agresign ka lang no kasta ti mapasamak. Awan ti madiamar aramid ijay. Wan lakay, di kagdanag. Sa anak to mairaman kadagiti madiam mapaspasamak ijay no adaman. Ay, anya lakit ti ngaminan ti mapaspasamak ita. Basta bakit? An nadam asaan ka may ramraman kadagiti madia mapaspasamak ijay night market. Pangasim ko ma, bakit? Agsarita taman, Manuel. Napatag ti kayat ko apagsaritaan ta. Anya lagi din nami. Nakaungot lang aro din dasawam. Kasarita nakpelan. Ay. Diyak kaya ti maramraman iti apa yung agasama. Ayuh. Nga masapol nga agsarita ta. Ada napatag nga ibagakken ka. Anya kami na. Tinasayat. Mapantay ti kasigan na restaurant. Ijay ti pagsaritaan ta. Tadi takit nakatakderlatan ito igit ti kalsada. Sige garud Untan, masapol ang makapagsarita ta itan. Masapol ang malawlawagan ti amin. Apay mo takas dati ko na, Amy. Close friend ta lang mo ta. Saan ka di? Anya? Kunak man no ada mutual understanding ta. Anya? Ay, saan mo ta? Close friend ta lang, Amy. Day talan. Sapay ako mo. Tadi mo ikan iti sa bali kay papanan. Ti panangawawis ko king kaamangan iti parbahon. Iti paborito ta alugawan. Anya? Kas talagayam? Sapay na't nagandariknakon ka, Manuel. Ay, pasensya ka na, Amy. Diyak impagaro pa kas tagayam. Pasensya ka na talaga. Lipato mo na itarik ng kanyak. Panunutim lang ang iti pamilya at ang agpadpada. Laglagi pa. Magpadat ang addaanan ni asawa. Nyamot ng tikas to eh. Nagligad na ito ang sitwasyon, Manuel. No apay mo't namin. Nga intulukuan at nagtiriknakon ka. Kunak namin saan tala nga close friend. Anya lakit din. Manang nena, mabaling ka di nga agsarita ta? Katwa na ay me. Ngam, apay akas lamakasang sangit ka. Manang nena, nagsakit. Ouch! Kunak no kayapnak ni Manuel. Ngam saan mo't kayam? Ha? Anyan kahit mo asawa ni Tiday tayo me. Impagarup ko no adamot rik nga ni Manuel kanyak. Kat, nagmuton tirik na kon ko na. Gapo itipin pinangan mi, aka na ayon itilugaw. Kalpasan ti pa nagmasahin mi iji night market. Kinapod no na. Nadlaw kunday ta iti kalabas. Ngam impagarap ko ano, close friend lang, ti kahit asawan ti kinadagkat yun, ditong galmaysa. Nakababain manang. Siyak lagayam tinatnagabo ka dagito yung actions ni Manuel. Anya nga'y daramidag manang. Kaguran akong ti asawa, kapwede rito yan napasama. Kasaritam ana imbag ti asawam. Ibagam ti putno kun kwa na. Anyan ti kastoy. Sigurado, saanan nga manugot ti asawa ka mapanak pa'y makimasahi iji night market. Kat, anya kay nga rod. Irespetom ti desisyon nila kay mo no bilang laang. Basol mo lang amin. Sa bali ti panagawat mo, itikas di ang mapaspasamak. Garud manang. Anya lakit din ti kastoy. Bakit? Nangagkwamin ngayon bagbaga dahi jay nga imiking ka. Uy, nakigtutak nga rod lakay. Jakla yung pagaro, pakas di gayam tirik nana. No saan na maornos dahi ito bakit? Agikat kamot ten. Kas may isa ka nagiti sekretary dahi jay night market. Panagkunakot mornos da pa day lakay. Nagsarita mo tan ni Aimee kan Manuel. Iso na lawagandan nga agpadpada. Jak kahit agresa ni night market. Sayang mo't at isweldo. Makamu ka nga rod bakit? Basta jak kahit may ramraman kahit ibanag asan arum ba nga pakiramramanan. Massage kayo dyan, sir, ma'am. Agpamasahe kayon. Kaputaan mo, may anabanog kayo nga magmag na dito night market.
Una katulad dati ang bilbilan nena. Wan gayam. Uray nak to into madamdama Idagas nak ije balay mi. Sikat di kayat nila kay ko akakuyog ko. Katuan ay mi, awan parikot iti dayta. Sige, agmasahi ka manan, kaputa ado pa ya talaga tinakapila. Next, malpasa ko nito yung banda. Sige Manuel, aglislis lang ni sir. Umayton agtugaw di na pwestom. Ay na, nagmayat, nakayayat. Kaputado latta dagiti agpampamasahe ka na kami. Nangruna ka dagiti turista. Uwan nga rod, talaga amay ati quality ti masahi o gapu iti dayta. Pangantayin lakay, ayabamon dagiti anak ta. Nayapak idan makay. Uri ni nanang, iniyabakon. Nakita ng mingkit, nakaloto kan. Nakaidasar ka pa yan. Kasta ka de, sige nga rod, agtugaw kan dito abay ko lakay. Ay, katwa na bakit? Saan ka ka ding agjote inton rabi yung night market? Bakit? Saan lakay? Iso ang masikaso kamot ita. Imado kami ngaminan a sekretary ijay. Iso nga ado kami matanang at sisinublat ang mapanag-duty. Nasayaat man no kasta bakay. Matimot lang, no kanayon kang agpuyat. Agrub-rubwat kamat gaya man, anak ko. Ada gayam night market duty o ita. Wana nang, sana bale, mamidwalaangan iti makalawas ti duty. Ado kami nga minang nagpapay ka sekretary. Ay kat may mayata na ano kasta. Tapno saan ka akanayon na mapuyat. Wana nang, sige nga ron, inakon. Da kayo pa'y latimang kita kadagiti anak ko Nakaturong nga minan ni Andrew. Wan, anak ko, sana balay, saanan ang maaw-awir dagiti anak yaw, gaputa na dakkel ka na nakamdan. Anya lakit din. Mala, ingkalat ta nag-night market. Awan mo't nga tanti makita mga al-alya ita. Awanan ti al-alya nanang, naglamang dan. Sige nga rod, inakon ta mga numanadawa. Sige nga rod, anak ko, agan anad ka, itidalan mo. Agsinatan, Fredo. Di na man rabakan iti kasta kami. Seryoso ang itibagbagak, Fredo. Saan ka nabrabakan? Nagang maapay amin. Amo ba't mo ko sa ti panagahe ko ka? Ay na, mabagbag ka lang iti relasyon ta, Fredo. Maum-uma akon. Ang apay. Kat mo ay ayatin ka unay-unay. Iso karod adi ka palubusan na mapan iti kinumpurmila dita. Kanayon ka pa ako mustaan. Dahita nga ron, di pa kabagbag ka lang, Fredo. Anya, di mo kaya tigas dyan. Ay na, makapauma ka ron. Agasam man, tunggal ada pa pa na. Masapul nga ibagak no sa dino, kano asino, dagiti kakadwa. Masapul pa'y a minutos nga agap-date akin ka with matching photo pa'y approve na. Kurang nalangan, ultimo pa nag-CR ko at masapul nga i-selfie. Tapno ada may pakitakin ka aprueba na. Iso man po dita, lipatan na kon Fredo. Tauray anya ti aramidam. Talaga adikan kaya. Hey, apay Fredo? Saan mo ta may drawing na tarupa? Paray, nasa kingarot tarik nak. Nakiwin naswas ka na ni bakit ko. Hasta nga pare. Huwag paray. Ay, amangan, agda nang isukatan na kin ka, akano, wano foreigner. Anya, Uy, kit adayo ana tataan ngam sika. ha? Ken adayo ana sing-singpet ngam sika. Sige mo pare. Masaksakitan na lang arudan karumpay lang mo. Mamam lang ko ma, pare. Kasla mapis-pis iti puso. Nasakita talaga. Ay, pasensya ka na pare. Angam, ibagak kan katipod na. Anya po no pare. Nalabas kang tuman gamin. As in, grabe. Ura sino kami na babae, mauma iti ugalim. Kaasi ti babae kan ka. Kasla awanan ti freedom nakin ka. Gaputa masapol amin nga aramidin na. Kat ipakada nakin ka.
Saan kami nakasta, pare? Ikamot iti freedom na ngamin Orin nubyam di tao, saan mo atingal tibiyag na? Anya laki din na ya. Ha? Uwan pare, isa pagadalam na ita. Kat agbalbaliw ka kuman. Mayat makapasyerta no kay kayat ta, friend. Wen nga rod, friend. Saan akasla idi, masapul ipakadam amin kini Fredo. Ay, wen nga rod. Si kamot ngamin, Trina. Submissive ka unay kang kuana. Gapo nga rod tako no ay ayat anak. Nga bisit magayam day nga ayat. Pakaalak lang iti stress. Anya lakit din. Mayat ti ma-inlove no itinasaya at atao saan akasla kini Fredo. Ay, sana bale. Tanakawala akon iti dayjay alalaki. Ay, buong nga talaga ti ulok dayjay at tao. Sana bali? Tinagpatag. Naragsak ka itan, iti panagbiag mo. Apay, anya ayat kahit mo ibaga, Julius. Agayata kami ni tigay mo, Trina. Ne, kat, apay nga ron asyak ti pangibagam ngay. Riknak ayamon ti rikna ti gayem ko. Saan? Matlagayam. Apay nga ron asyak ti pangibagam ngay. Tapno tulungan na nga agaram kan kuana Anya lakit din na ya. Nagsungit ka, Trina. Nusungit di ka nagpatpatulong kanya. Anya? Ay, sika talaga. Tulungan na ka din Anya ngay ti maitulong ko. Amangan kit din ni Trina ti tulungak amang busted ken ka. Nagkasangag. Seryoso ak iti ibagbagak. Pangasim ka din Malawanan. Ngamsakbay ti amin. Bilinan ka nga umuna. Di mo paspasakitan ti gayem ko Uy, ikarik na ita. Pare Fredo, nakita mo ka rin ti post ni Ami? Kasano ako makita? No, in black na. Ay, sos. Talaga gaya may delete na ka ni tibiyag na. Huwag nga ta. Anyang arod nga ito maramida. Talaga kasta, Anyang arod nga Awatag lang ta na. Una pare. Awan matlangan ti maramida. Mga puta adan kaayan-ayat na. Talaga nga insukat na kan. Anya. Isa panahon mo ten, tap nagbirok ka niti sa balay. Anyan. Talaga gaya mga awanan tilam lamang sinubyan nga may bay. Awaran na pare. Indilit na kang aruda ni tibiyag na. Isa di kan man nama. Talaga gaya mga sukat na kami. Ay, kat talaga akas ang tibiyag, Fredo. Anya nga rod. Kat adan na magpitik, iti pusok. Unay gan. Nakiayan ayat ka dagos. Di na ba't inuray ang makiliw-liwag iti sakit tinarik na. Kapo iti panagsinata. Adamat tanday taken ka, Apay nga mina, di ka move on. Ay na, kasta nga ron unay ti panagayat ko keng ka. Isa na rigat ang mailiw-liwag ti saem nga inpay mo kanya. Apay nga mina nakiwin naswas ka kanya. Oho, ado lang amin. Ay nami, numabalin na ko ma, ituloy tatya na ta. Fredo, di nakman reng-rengan. Napunasan ti panagayat ko kan ka. Awanan apulos ti mariknak kan ka. As in, wala, no more. Unay mo tinanagkasang ti kastay. Makapasayar lagi ti balikas mo kami. Kasano, kat di nakmat ngamin inggaan. Imbagak lang arudan nga awanan mariknak kan ka. Mami, please, give me one more chance. Di mo aya maaw-awatan ti ibagbagak. Anya lakit din aya. Manawan ka man langan. Kat pangaasim di na kon disturban. Pagtuto ko may tinakapigpig sa bahay. Uray malayo sa amin Ape manan, pare Fredo. Siya kung kaya tang biyag bara.
Talaga di na kung kahit namin. Gusto nga ura aglayos dito lugar tayo kat may raman tayo. Ay, di ka mangiram-raman na pare. No naumakan nga bibiyag, agin enjoy kami pala. Nya, Iso man. No dahil ta panang waswas ni Ami iti relasyon nyo ti makagapo, at da solusyon na rita. Mang panunot ka, iti na dumawagas, tapno makalipat ka. Wal pare. Tano dahil ta kanahin ti pampanunutan, ay awan ah. Kasi ka lang. anya nga ron nga itaraminag. Iso nga ron ako na, ngagpanunot ka. No kasapulan nga agabrod ka, aramidem. Tano agabrod ka, makatagad ka. Kan makailiw-liwag ka pa iti sakit ang marikrik-nam. Pare, kasano nung makapagpanunot ni Ami kat makisinubyan kanyak. Di ka namang namnama kung nakumad. Ngamin, at dan nobyo na kung nakmanain. Kat amang ano dandani pa yan ti kasarda. Anya, Sigurado ka ka di iti pangadang mo, Ami? Makiasawa kan? Wan isumat lang matiturong na. Sa bagay. Wan, Trina. Iso nga awanan ti babawi. Nakaikad na nga kon. Sigurado, masakitan manon ni Fredo. Bayamon na dya, Fredo. Makamumatan iti biyag na. Diyak mat imbaga nga ibalod na tirik na na itinapalabas. Sa bagay. Ngam sigurado, inton maamo na, adumanan a drama na. Ay ka talaga matakas dyan na daya tao. Limalakyan nga ado ti drama na iti biyag na. Uray ba si tabanag? Pagbalinan na a big issue. Anya lakit din na yan. Oh, si kakadidayta, Fredo. Wan rin na. Siyak na ito eh. Ni Fredo ang nagwapo. Presko ti ahin ah. Siga magan rin na. Di ka maangaw. Amo kung ti ugaling, Fredo. Kat, kumusta ngay? Nasayaan matawag. Nasaya at ano kasta? Kat papanam ngay? Ipagpagnak na kiti papeles ko. Magapruda kami. Ay, wow! Tumayab ka gaya man, Fredo. Wan man rin na. Barang patirik na kinaami ka tumayaban. Ay, Fredo. Waya-waya amon day tabagim itinapalabas. Gaputag kasaran da ami kini Julius. Anya, agkasardan. Wan, iso adar ayam pa iti kasarda, sakbay kang ag-flight. Anya, pagatindaran da kiti kasarda. Nagloko kan. Masaksakitan ak lang harudan. Karkargumpay lang. Anya laki din. Parts, talagang ay papati kong taga-abroad. Hindi pa lang amin nga bagbagak kan ka pare. Di na kumat dengdenggan. Talagang nag-abroad akong pare. Mangrulay tantag kasaran da kami kantay Jaya Julius. Oh, agkasarda gaya man talaga. Wala pare, hindi pa ilang Julius. Natatairak pa yung tiday Jaya. Agam, natataer ni Julius para kanya ami. Pare, Ay, alas, Boston pare, hindi ka nagsangit. Sana may bagay kang ka. siga mo pare. Binagaya lang natin sinangit. Irurur ko lang di sakit si marikrik na kumain. Mala, irungaab mo nga rudan pare. Ang maudi ko man ka pa nagsangit mo ha. Kasi ka lang, ibalod mo tirik na may tinapalabas. Talaga na iti panahon ang nyami. Adan anak mo. Wan nga rod, Trina. Kat sika, awan ka di pa iti plano, mamakiasawa? Awan pa nga rin tinakariknak, iti ayan. Anya? Amang ano mabakatan kan abalasang? Kat anya nga rin nga iti maramidak no kastaman bilang tigasat ko. Sa bagay mo't kit di Ngam ay na,
Nagrigat kag may sa Trina. Basta. Noon niya tigasat ko di siya. Na, aping agkatawa ka ngay. Anya nga tano, da kayo ka ni Fredo ti agkatuluyan. Anya? Agdagaya mo anak mo, Ami. Kadwa na Iso nga ron anak ki asawa, tapno maadda anak iti anak. Sana all na lang. Na, Ikaw magamin. Insina na kidi. Luti na kumensina, idi. Tatakumati nagkatuluyan ita. Ang mga nuliman, talak tawa. ay na, Fredo. Tawanan di na palabas. Iso asar dengan nakman matan. Ay na. Mangirito ka man nga rin iti balasang kanyak. Awan matira ito. Alam na, Ami. Di patang kumaan na singput. Awan nga rod. Apay, awan ang pulos tam ang mabalasa nga yan. Apay sika. Awan ay ati am mo mababay. Ay, good. Ado ah. Ado matlagayam. Kat apay nga ron apilitan na kamangyareto ken ka. Mangkita ka mat iti balasang nga armam Gaputan na sa isaya at latan no si kaamis mo ti mga mo iti galad ti babae nga armam. Asawa nga tan atay di Alfredo, iso akas taunay ti panang pilit na kan ka mangireto iti balasang? Ay, marurudak man iti dayja lalaki. Saan pa'y lagaya man nagbalbaliw? Katbayamon Apay dayjay. Diyak gayam na lagi pa. Sika kumagayam tinreto. Anya? Kati sumat. Amang ano compatible kayo iti tunggal maysa. What? Ayan na yun, irito mo kanya kami. Ay na. Awan nga Rod Fredo. Agda, di mo lang amin kayat. Ay, adagayam iretok ken ka Fredo. Ha? Agpaso kami? Wan. Adagayam ni Antik Abalo. Mabalinday Giant. Kanya. Wan Fredo. Awan matan ni Angkan. Iso anawayan ni Auntie. Kanya. Dapat. Nagirito ka saan mo, jibalo. Iso lang nga ron ti mabalin ko nga ireto. Di ka nagsapul iti sa bali. Kanya. Wan, Fredo. Apay, di mo kayat. At dapat dagiti kakasinsin ko nga anak na. Payatan day jay. At dan instant aputot mo. Ura di kan agrigat nga agiputot. What? Pare, lalabos mo da diyang ami. Irit-rito na kitigan niya, kaya balo nga ikit na. Apay nga minapilitam ang mangirito. Kat awan nga ron di mairito na kin ka. Oo na yun, di ka stabiyag. Apay, masiksikuran ka ngagmay maysa. Kung nga ron, saklayan taon asawa na kada tayo magagayam. Ay, talaga kasta pare. Sa bagay, boring ka niya. Sapay dakkel di balay mo. Mayat kumamat no, da asawa kan putot mo. Tapno adamad agnal nga lawangaw iji malaman siya na balay mo. Kung nga ron, nga awan serbi ti dakkel a balay, no awan mo't agtamdi-tambling nga ubeng. Nita, pero karoon na pa yung lahat. Ay, ako mga minti, irito yung kanyak. No kahit mo pare, adda di kasinsin ni bakat ko. Insina nila kayo na. Arig naman ti single and available. Ano yan? Nagirito kayo. Hindi ko balasa nga. Tapno ti parikot. Ay, kung naglaing na ita pare. Ang ti kayat ko asawan, di ka agana. Dumteng ko lang pati babaya para kan ka. Kurayam lang, di ka kadi agapura. Tâm sự gì đó. Đúng. Cái gì này ngày xưa tôi rút đây. Không mà ta kể gì gần gần đây thôi, ví dụ là trưa nè, tại sao 7 người mình chuyên thấy chứ.
Em tính là chiên cho nó hợp lý xíu là chiên 2 trứng đúng không? Xong để nhỏ nhỏ gọn gọn ra xong chiên thêm 2 trứng tiếp. Rồi mày không Chiên cho tao nhiều chơi là- luôn. Rồi mày không cho tao chơi luôn. Ủa, lâu lâu mình nghỉ một bữa. Không được em ơi. Làm có ý kiến gì vấn đề đó không? 7 người mà chia 2 trứng phải được không? Ủa, chiên từ từ. Chiên từ từ. Đừng lo mở miệng ra nói đi em. Tại vì sao? Cười không mày nếu mà 5 trứng mà đập vô chiên là chỉ ra có 1. Sao một được? Còn 2 trứng mình chiên nhiều lần nó sẽ ra nhiều lần, hiểu không? Ví dụ 2 trứng mình chiên 3 lần mình ra 3 Mày chiên 10 cái trứng ra anh lấy hết anh cắt ra cho mày luôn. nhưng mà nó vẫn là một khuôn tròn, nó chỉ độ dày cao hơn thôi. Chứ cái chảo bự luôn. Chảo mình lớn, Chảo thường chảo mình được lớn. á. Chảo mình chiên được 1 chỉ rưỡi á. Nếu mình rải ra cũng được mà. Chỉ được tăng độ dày lên thôi chứ đâu có gì đâu. Thì cắt kia mỏng lại. Thì em sáng mỏng mình ăn cho đỡ ngán nữa. Thì cắt giống như gì là Ủa khoan nha, cái này là ý tưởng của Tuấn mà sao Tuấn không quay Tuấn ra nó sao em nó sao vậy? thằng đi hỏi Ờ. là mặt anh xuất hiện nhiều lắm rồi À, đó. Tuấn vậy. Là có kênh nào lên chưa? Ủa, cái thằng này nó cứ cừng cưng cái lên nó quay à. Ủa, quay có ý, phải có cái gì signature chỉ chứ. là sao thôi, bình thường thôi. Từ từ em. Quay bình thường thôi. Mà em muốn ăn quả phải có hạt gieo giống đó chứ. Anh đang gieo giống. Không kể sự kiện ngày xưa đi, sao mà Anh anh vô vô, mình lỗi hạn sử dụng rồi. sao anh vô được tôi Lỗi hạn sử dụng. Đấy. anh hãy đây là Nước chợ tốt rồi, việc làm tốt rồi. việc làm tốt lương thưởng 25 hay 30 triệu à. Nó môi trường cái gì học hỏi kinh nghiệm mày không có gì hết. Vô đủ Mà má. của công ty mình đó gửi cái công việc đó. Xong vô làm bắt Vậy lại mà. em không cho về luôn rồi. Chứ là lúc đầu là nghỉ Long cầm cái tờ giấy lên em. Nè. Há miệng ra đi em. nghỉ Facebook. Cái vô việc làm tốt coi cái này nó chịu đào tạo này nè, là mình có thể edit gì đó vô chạy view, Nó một nhẹ. chạy view nửa năm phải liều luôn. Ủa, có lo ăn lo ngủ mà anh ngủ là công ty luôn mà. Đã mà đã Sướng mà đi. Sao lắm ngủ. làm từ 8 giờ sáng Tại tầng làm tới 4 giờ sáng hôm sau, rồi 8 giờ sáng chị làm nữa. Sao sơ lắm ngủ em. Làm đêm luôn mà. em là tầng khác làm. Nghĩa là nó là ở chỗ không, ở chỗ đó làm á thì nó có một người anh ruột của nó nữa, anh ruột nó thì đâu để cho nó làm qua đêm Liên được. quan gì em tầng khác. Thôi. Nhưng mà ba anh ruột phải không? Không. Không về không. Không về. Không phải được lắm. Ôi chịu rồi. Gì giờ Minh ơi, nay mày có về không, cho anh về ké á. Có Có không? không? Mày có chở nó về nào không? Ủa phải chở chứ. Mà có không? Đó. Đó em đi chối tôi, đừng có chối, tao ngồi kế đó tôi Thôi nghe. đừng có chối em ơi, không chối Alo, đâu. alo em Minh à, đừng có chối. Quá bữa đi ngang qua xóm. Thôi đừng có chối đi Không thôi. sống nào. Không tin vậy em có cả. Ủa đi Vũng Tàu đó, đi ngang qua cái xóm nhà mày luôn. Có mặt lái. Nghe có đi ngang cổng chào không? Có đi hơn luôn. Cái cổng chào là gần nhà ông rồi đó. Thì đó. Nhà ông đi không có đó. Bởi Sang vì nó sang kêu là gửi địa chỉ ra đó. Thì đó, có gì gần trường tiểu học đó. Ý, tại hôm đó mình đi cũng sớm á, là nắng chưa lên, là đá chưa tan, Đã chưa tay chưa tỉnh. Ủa bữa đó em đang ở đâu ta? mày đang ở kia, mày đã làm việc nha. À đúng rồi. Nó chưa về. Quên lẹ với em. Mình nhớ đâu được đi Tờ giấy đây mấy em. Mình phải đến lúc đến tập 2 rồi. Đó đi thứ 7. tập 2. Đúng, em đến khúc sau rồi, con đưa sau rồi em. Ủa mất gì tự nhiên ai làm gì ông giận, tự nhiên cái em chơi với 10 người cái ông giận luôn vậy? Chứ mày không, mày em ruột của tao, mày chơi với người khác là sao anh chịu được? Ủa mắc gì bạn tôi, bạn đại học của em mà. Nhưng mà tao không biết mày trước từ đó. Ủa tao không? Biết thôi chứ có cần đâu. Tao nghĩ là biết trước đúng không? Hả? Tao là một gì? Một con chuột nổi lạng. Rồi. Ý là biết rồi chứ cần đâu. Ông cũng chống dịch, em cũng chống dịch được. Tính là lúc hết dịch là hai anh em không liên lạc luôn á. Nhưng mà làm chung em. Rồi mày kể mà tao tưởng ông bị dông nhập gì sáng chửi mày xong tối về hai bên em đi đâu rồi. Có cái vụ đó có thiệt mày cái đó để biết. Hai nhân cách em. Hai nhân cách. Bây giờ sáng chửi em, tối em phạt anh hai em nè. Sáng chửi Mất hồn thiệt anh. sáng chửi lừa thằng các bạn. Có hai em. Chửi đủ mắt mình luôn kìa. Không, em mất hồn. Anh người Ê. người ta. Không có xúc cái này á, hiện lên đó. Hiện Không, chữ lên đó. nó sẽ được chó luôn. Quay vào kiếm tiền. Làm quay vào kiếm tiền hả? Đúng rồi anh. Center nhưng mà. Ở đây bao nhiêu người là bao nhiêu người mà kiếm tiền đó làm đổi vô. Đây chỉ support cho Long thôi. Ngài Long nói thế đi đâu.
Mày diễn cho đúng với thằng Minh nha. Nha, thấy diễn có tâm rồi đó. Rồi nãy gì thoại nhiều nhất luôn á. Liệu hồn á. Có tâm với anh thôi chứ muốn gì nữa. Rồi suy nghĩ gì vậy? Nhìn gì vậy? Suy nghĩ cách thôi đi. Coi cái gì biết sao. Đói quá. Anh để cả mặt anh lên cái video mà anh sợ gì đâu. Thì ai sợ đâu, làm này mà sợ. Ý là không biết biểu cảm làm sao thôi. Sợ là cứ nói chuyện bình thường thôi. Ý là ví dụ mình làm content thiệt đi, mình đưa mặt mình lên, thì mặt mình đưa nhìn vô cũng kỳ. Ví dụ mình khán giả mình coi mình thấy kỳ. Kỳ gì đâu. Kỳ quá liền. Thường cho nó coi đâu mà. Nó không coi, nó nghe để treo Nghe thôi. Ý là nhiều content coi liên tục mà. Cái này anh quay để Thường là mày chỉ cần 3 phút nghiêm chỉnh thôi, còn lại mày dở không được chứ. nghe cái đó người ta quay phim ta cũng trong cái phòng thu mấy người đó cũng dở không mà. Đúng rồi. Ta phải thoại lúc thoại. Ví dụ giờ em làm động tác tay như vậy lên hình tượng nè. Được, Được sao á. đó. Cho anh ghép cho hình cô vô. Rồi ổn lên đi. Chết đi. Đó không còn cái gì luôn. Ban ngày. Ủa, cái này là kháng gậy nè. Ừ. Mấy kháng gậy nè. Học đi, học đi, học đi. Học hiểu mẹ gì đó. Em có vẻ bất ngờ về điều này không? Không, nghĩa là kháng gậy cũng cần có kịch bản hả? Có chứ. Sao bởi mình kháng gậy cũng có kịch bản hả? Ở bên kia là mình phải có giờ giấc đàng hoàng chứ không phải là Sáng 7 đến 7 7 7 tối thứ bảy nè. tối 7. Đúng 5 giờ còn Rồi đạo. sáng buổi sáng là không được bao nhiêu không? Rồi sao tối là tháng tối thứ bảy thì chủ nhật bên kia nó nghỉ mà. Không, ở bên đó quy định là bên đó là tới giờ đó là nhân viên đi về hết. Về thiên á. Sao cô? Hai đi, hai cái hình này vô rút đi, nó lấy cái mặt lên rồi. Nó cho lên sóng kênh. Bố mày đây. Nó cho lên sóng kênh á, vô tóc cộng đồng. Mốt tao quay cái ảnh mà cầm cái cây đó luôn á. Cầm cái đó đi. Sợ, ai sợ đi về. Tóc cộng đồng. Sợ đi về. Vì tao nói luôn là thằng này lúc trước là đưa tao lên kênh tao vẫn còn nhớ mày. Sợ mà ba còn nhớ. Mà nó có network nha, đó là Viber gì network á. GMA. Nhớ thì rồi. Giờ bấm nè. Tháng nữa anh Tú một năm kênh. Chung một năm kênh. Tao chưa làm luôn, tao chưa làm cái nào luôn. Ủa chứ bây giờ làm gì? Ngồi chơi mà. Bữa nào bây giờ em muốn ngồi em nán không biết làm. Anh ngồi chơi luôn, anh ngồi xíu xíu ngồi chơi mà. Phải không? Mày làm kênh anh nữa. Rồi quay Chứ chung nữa. bữa giờ có biết làm gì không, cứ quay bình thường thôi, chưa đâu. Cứ quay bình thường thôi. Rồi công việc ngày xưa tôi rút như thế nào? Thấy lương tôi trả cao. Như con Đó, làm sáng một Lương. mà còn đếm có Lương là 5,5 triệu nha. Thưởng trợ cấp thêm triệu là 6,5 triệu mà anh chê. Đó, nhiều phải điều luôn. nhiều phải. Má, làm được đó nè. Nói cái gì vậy? Trung ơi, Tết chạy kênh nha em. Tết đéo được nghỉ luôn. Rồi ông thêm anh buộc của mày nữa. Nói có gì Tết anh phụ em. Đấy, mùng 1 mình tao chạy, mùng 2 mình tao chạy, mùng 3 mình tao chạy, không đứa nào chạy luôn. Phải liều luôn. Rồi kênh gây doanh thu không chia luôn. Phải liều luôn. Rồi đó mình ăn được nhiêu ta, mười mấy ca thôi. Ý là Mười mấy ca đồ không phải. là ăn được đúng tháng á. Rồi về sau mấy kênh kia á, cái tao chạy lên với ai, xong rồi tao nghĩ cái đéo cho luôn, để cho qua hồng luôn. Phải liều luôn. Mười mấy ca đồ mà chia mỗi đứa được có 1 triệu, hơn 1 triệu xíu. Chịu hơi. Năm đứa. Chịu Nhiều hơi. lương cần đối tác. Đúng rồi, ở đây. Chứ trình đâu làm kênh Chùa với đối tác ai biết luôn. Chứ lo. Ăn uống gì? Hôm nay xíu nữa Tết được chưa quay? quay thôi gì đâu mà. Rồi Là 6 không anh? Quay trời. quay không? Cái này là micro Bluetooth. Anh được thắng. Đậu không vẫn có tiếng á. Có tiếng bình thường. Anh được thắng hay thua? Thắng em. Thắng chúng mình. Thắng trong thế thua. Chồng thế thù. Gì mới lập anh hay con heo đâu cái quay sao rồi. Ê, không cờ bạc nha, không cờ bạc nha. Lậm heo rồi ơi. Không Chứ có phải là cơ bạc đi. Ok, ok. Nó xuất ra cờ bạc, anh xuất ra tiếng Sao không được? Ý là heo mà. Heo là bình thường. Ok, heo là gì? Heo là bích đúng không? Con giáp thứ 12. Trời ơi, Sao con giáp? Heo cùng lắm nó chỉ. Vô vô. Quay đông như vậy hả?